Where is Nissan? Situated at 3 Louis Fourie Road, Voorbaai, you will find that at Nissan Mossel Bay, quality, service and reliability drive everything we do. Môre, ek is Koolsvrie van Nissan Mossel Bay. Ons is 'n RMI approved werkswinkel, wat beteken ons dien nie net Nissan as spesifiek nie, maar as iemand anders iets anders wil dien, ons kan dit ook vir hulle behartig. Ek vorm die takbestuurder en dan het ek 'n heel bekwame span wat almal hier is om te help. Ons het dan verskeie fabrikate op ons vloer waarvan Nissan al die langste deel is van ons groep. Mag ek sê ons ruil enigiets in behalwe ex-vrouens? Ons ruil enigiets in by ons, van karavane, jetskis, bote, ons het regtig al enigiets ingeruil. Nee, julle is welkom om enigiets vir ons te bring, kom toets ons. Op die einde van die dag gaan dit oor die kliënt wat die sterkste prys moet kry vir sy inruiling. Nuwe voertuie het ons heiliglik in die reeks is Navara, X-Trail en die Magnite. Wat opkom is die Patrol wat nou gaan launch, daar kom 'n Qashqai vervanging wat baie nice is, baie nuwe tegnologie, hoe kan ek sê amper hierdie futuristic look het van al die nuwe karre en al daai goeders. So ja, Nissan is verseker daar om weer met krag in te kom en hulle het al hulle produksie tydlyne vorentoe geskuif om die produk ook so gou as moontlik in die mark te kry. Ons het tot nou 'n Magnite Move wat 'n tipe panel van is wat jy nou by ons kan koop vir R180,000. Ons is nog steeds by langs SSK op die hoek van Industrieweg en Louis Fourie weg. Alhoewel ons nie signage op het nie, ekskuus ek met tale so meng, het ons wag ons vir die goedkeuring, finale goedkeuring, dat hulle weer ons signage gaan oordoen. So ja, Nissan is nog waar hy al die jare was. Kom besoek ons gerus. From our showroom floor, explore an exciting range of new Nissan vehicles, where our sales team is ready and able to help you move forward. We take care of the details, you choose your favorite Nissan, and our finance department will guide you with the financing process. Looking to upgrade? We also offer trade-ins, making it easy for you to step into something new with confidence and convenience. Our service centre is equipped with the latest technology and staffed by skilled technicians who know your Nissan inside and out, ensuring every kilometre ahead is smooth and safe. And when you need genuine Nissan parts, our parts centre has you covered, keeping your vehicle performing at its best. At Nissan Mossel Bay, we're more than just a dealership. We are your local motoring partner. Visit us today and discover the difference.